untuk keluasan rezeki dan harta yang melimpah, bacalah setiap hari 3 kali. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Arhamar Rahimin, Ya Hayyu Ya Qayyum, as'aluka biismikal azimil a'zam an tarzuqani rizqan halalan thayyiban. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad. Birahmatika ya arhamar rahimin.